Sanibonani babukeli emakhaya, siyalamukela ke kuBulawayo Celebrity TV. Thina ke sidabuka ke koBulawayo komfazi usha indoda koNtuthu ziyathunqa, lapho ke okuhlala khona inkosi lendlovukazi. Namhla ke mina ke okhulumayo uNaledi P aka the Chubby Baby. Angihambi ngedwa, ngihamba ke nobaba lapha owumculi nozozisho ke ibizo lakhe ukuthi ungubani. Salibonani baba. Yebo. Injani? Hayi ngiyaphila. Hayi lingazisho ke ukuthi ibizo ngubani? Yebo, igama ngundaba ezinhle ngokudla besibongo. Hayi ke siyathaba ukuba lazi ke baba uNdlovu. Singacela ke ukuthi like lisitshele ukuthi liqale nini ke lezi ezomculo. Ezomculo ngiqale ngabo 93. Kusho ukuthi saqala ukubumba iqembu ngabo 95. Lethwa abafana abamnyama abatsha. Right. Yes, asuka saya esigodini sahlangana lamanye amadoda sasesihlanganisa amagama sathi yiBlack umzwilili. Alright, so hayi ke liyezwa yebabukeli sihamba le legend lapho. Ke ekuqaliseni wena ukuhlabela behlabela ke ingoma zegospel kumbe benihlanganisa nokunye ongasiko gospel. Hayi besihlanganisa kusho ukuthi besenza i-acapella imbube. Alright. So imbube ngihlanganisa konke abasishekitsha wathi labo drama khona ukuthi. Hayi umculo ke emnandi ngeleyo. Alright ke since ke lithi laqala ke ngo93 selike la hlabela lamaqembu amangaki njalo ke lilama album amangaki. Ukuqala kwethu 93 sihlabelile impela njengoba ngisho ukuthi sesahlangana lamadoda ayesesigodini umuntu ngoAlson Ali sabumba sathi Black umzulile sahlabela sesihamba kuma shows laphana eFelabus kusho ukuthi beku 95 lapho safika wonke kubonswazi ngayo. Ngike ngajoinana lelinye iqembu ngabo 98 kusho ukuthi bekuyi inkanyezi sezulu. Alright. Ebes practice lapha eLuveve lapha. Alright. Sa Eros ekhala lapha. Sabuya ngo98 sesikhamba ke sa eFollows. Alright. Lapha besikhona. Hayi ke. Yes. Siyalizwa ke. So ke kusikhathi sonke lesi seyihlabele ngaso selilama albums elingathi mangaki abambekayo. Kahle ukukhuluma nje iqiniso ukuthi sesekumbube ngale angizange ngenza ama-album. Beliyenza ama single track. Bese sacula nje senza ama-shows. Nalokho ama-competition into ezinjalo. Alright. Bese akafinyelele ukuthini siyenze ama-album. Ama-album ngizengawenza sengilapha mina sengiziculela sengena ku-gospel. Kusho ukuthi ngiqale ngo-2020 sengiqala ukwenza i-gospel kusho ukuthi sabumba iqembu okuthiwa NNK abahambisi bevangeli gospel movers. Lapho esiqale khona ukuthi siyenze i-album yokuqala ephume ngo-2020. Alright. So it's from 2020 liyenzeke ama-album amangaki? Ingathi ilokho i1 nama single track ayi5. Hayi siyabonga ke umsebenzi omkhulu. Elengathi ke lifisa ke ukucollaborate laye ke ku-musical industry nale egospel khathesi ngaba kuyibani? Hayi mina ngifisa ukucollaboration lama artist wonke. Kahle ngibuyele emuva. Ngithi mina nginayo i-collaboration yokuqala okuthiwa i-Combination of Christ. Lapho sahlangana khona singamaciko ayi5. Kanti kule yinye i-collaboration layo kwakufanele ngabe sikhiphe izingoma ngo-2023 last year. eGoli kusho ukuthi bekunguzisiko noSisu uThembi okuthiwa nguDiva. Ucula bese Goli kusho ukuthi besingama-artists khona ayi4 sihlangene. So lo msebenzi usasephakathi ukuthi sihambe siwuphelelisa kodwa le Combination of Christ hayi ihlangene yona. Kodwa lapha ekhaya bese ngifisa ukuthi ngihlangane lamaciko wonke engabe yenza noma yini i-genre noma irumba kumbe acapella noma ipiano asikhethi lutho ezokuhlabelele. Alright guys, nxa ke lifuna ke ukuhaywa kuma event njengemchado ama party abantu balithola ngapi? Hayi kusho ukuthi ke
abantu mabefuna ukuthi bangithole kulezo zinto amaparty yonke ama-event la khona ngawashela ke inombolo bengangithola ku number ithi 071 46 737 50 undaba ezinhlokondlo lo uya WhatsApp uyafona yenza konke iyatholakala na ku Facebook. Okay. Kuma social media platform litholakala ku Facebook kuphela alikho kwezinye indawo. Ngibe ngikhona ku TikTok manje isuke yasi lokho zesayilungisa kuhle ngizathi sengiletha ukupheleleyo imininingwane. Sewulokhu ngihamba naye. Hayi ku-YouTube engakangeni kumdundo.com kuphela lapho engifake khona ingoma zami. Alright, so litholakala kumdundo.com la ku Facebook. Okwakhathesi. Uma ujosevula ayakekho ongavala uyavula ambasangezulu ina kwamvulela ubaba Okay ke balaleli lababukeli sesiphendukile baba ke lizibona ke lingaphi ke kuzinga lokuhlabela lizibona lingaphi ke in years to come njengoba litheli alikhethi ukuthi lihlangana ko-rumba ku-gospel ku-piano ngithemba nje limlalele limbukele khonapho ukuthi collabo with him please let's support our music. Ubaba ke uthi ufuna ke ukuhlabela laloba ubani so lizibona lingaphi ke baba? Ngibe ngifisa ukuthi uma kuvuma bekhona abangafisa ukuthi basebenze nami. Sinama group esinawo esafomayo athiwa work together so senze ukuthi sihlangane lama artist ukuthi sikwazi ukuthengisa music wethu sihlangane futhi nabantu ama audience ngenxa ukuthi okokuqala ukuphakama kwethu ukuthi sibe sebantwini ngoba masingekho ebantwini ngesiphakama. So lizibona isithi maybe ngo 2024 lizibona ke selikhule la ngaphi ku music. Hayi besifisa ukukhula kakhulu sigcwala indawo yonke nje amazwe wonke la ngeke nilinganise ukuthi ngathi kuphi nendawo kodwa kufisani kwethu ukuthi sisabalale sigcwale all over. I guess nengoma zethu singene yonke indawo sihlabele yonke inhlobo yama languages ngenxa ukuthi lokho ngakuvuma ukuthi ngizakwenza ukuthi gospel asikhulumeli kuphela kwabantu beZimbabwe kodwa sikhulumela ebantwini bonke amakhiwa abantu abamnyama abeMalawi noma kuphi. Ngina ingoma engayiculayo ngesitshangani ethi Masungulo Anga bengise South Africa ngisenzela ukuthi ngihlanganise indimi zonke ebantwini bonke. Alright ke hayi ke besingacela ke lisithi nge 2 lines ke ingoma ke eyodwa ke elike la ikhipha ke elingathi liyayithanda. Alright kusho ukuthi ke ngizayicula njengoba siku live angithi kakhulu ingoma yokuqala ithi yona incwadi kaSambulo incwadi kaSambulo iphelelisa konke incwadi kaGenesis isiqalo sethu uGenesis isiqalo sethu thina kasila mandla okusimela sodwa awusithemba uJesu oyinqaba yethu uphakeme
uyinqaba yethu uphakeme 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 uyinqaba yethu. Hayi ke siyabonga baba ukuzwa ke ingculo omnandi kangaka. Hayi ke sizwile ke from our legend. Namhla sithi we feel honored ukuthi uba ihlanganela le legend, umuntu ke oqale umculo kudala ke. Baba ngibona ke lithwele ke i-album ama-disc ukuthi ke liyathengisa ke le album esinga le yokuqala kubahambisa bevangeli. Alright. Yeyithengisa nje all over town. Yeah. Umuntu mayefuna kusho ukuthi uyaxhumana lami kuzonzana izinamba engengazisho eqaleni ukuthi noma efuna ukulihaya kuma party kuma inditholakala unumber yonke indawo. Hayi ke siyatholakala. Siyabonga. Lena ke collaboration. Lena collaboration. Yeah. Combination of Christ. Hayi ke lapho ngisebenza namaqembu ayi5 la eseGoli. Kodwa nakhona lapha bengifisa kuba nayo collaboration. Hayi lizoyithola njengoba nje sihlezi, so bakhona ke yasebethaba nje ukuthi hayi behlanganele lana. Siyabonga ke babukeli labalaleli beBulawayo Celebrity TV, lihlanganele futhi nathi next time. Sithi ke don't forget to subscribe, like ku TikTok, follow la Facebook. Sithi ke hlanganani lathi, sithi ke geleza lathi, sikuphathele okumnandi, siphethe esishisayo, sikuphathele abahlabeleli, ama-actor. Sithi noma ke uhlezi lapho xhumana lathi ke ku number zethu ubuye ke lawe for an interview. We are open for business. Siyabonga, sihlangane ngelizayo. Siyabonga sithandwa. Enjoy.